What? Opa kape audio 있어요. Ay, mati ni. Tupulin na Korea lo runto. Nyo buka Google Translate. Oke Google. Opa kape audio 있어요. Di mana alamat Opa Cafe? Follow me, follow me. Jam kamanyo. Woi. Dua wo jusoo, guma woyo, mo masileo, nega salke. Wih, ada nasa itu bela. Ini kan udah sebab bahasa Korea. Malah tuh bahasa Korea. Anu kan mau bantu kak nangis toh, jadi balasannya mereka traktir kok. Oke? Oh, gak sasi sama tuh anak ini. Dia ngomong bahasa Indonesia, coba bahasa Korea tuh. Tes. Melo gue traktir. Wah, aja namanya. Menurut tamu nah. Annyeonghaseyo. Hah? Sini nasa? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Aku juga masang anyong asio. Bahasa Korea ro. Aisyah Korea tuh aja iya. Padamu itu, kapang. Namanya juga Opa Cafe. Ya ada nuansa Koreanya. Karyawan lagi mak bahasa Korea toh. Mana kan? Lo negeri apa pesan? Jual ke tepung. Permisi. Eh, Bucin. Aku deh, oh no. Aku Gio. Gio. Nih. Kita pasang ST1 nih. To jumon nasi geso yo. Hah? Bucin. Aku jadi naseng. Arti Nero mau pesan apa lagi? Buka pesan makanan. Yang siman gitu yo, Giseyo. Tripoli tahu itu? Itu si bangi. Oh, Gelo, anu, kafe dari Rita itu. oh pernah pesan? Pernah. Mega mau jadi mau traktir kak? Bah, ada. Santai. Masalah bukan tempat kaum orang miskin di sini. Bang, kamu jawab takut. Ke sana ya. Enggak tahu pesan ya. Wow. Bah, dulu Ita, kamu di sana. Bah, apa sama kok kirim puji. Oke. Siap.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, wajah ni je loh, ikut tu nami wajah. Ikut aja lo aja bos. Dia udah sedih magenteng. Lo ajamu tuh matu lo seleko. Oke pelek, selain memang matu duiku. Agar tadi nih. No, 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 no. Apa tuh tamu? Iya yo. Aku nasab. Artinya ro, 100 sabu. Aja nih kau aja. Wasa aku tuh kalau nak getek. Dek, engkau nanya dari tak kita runtuh kere. Wajah ni. Alhamdulillah. Masih sandumpik. 감사합니다. 오빠 카페 좋아해 마세요. Samnidan. Pertu wajah cipit. Oh iya, mungkin sih kasih ya. Aku balik kok. Ya udah kape cuma deh. Ya. Sudah balik. Sudah dumpik kok. Siapa replay dulu? Lu siapa yuk? Aku dumpik mah. Kena tak dan eh. Apa ni? Ih, kilo isak nah. Ini tu kape duimu nak pakai cacu wajah. Itu ruang cacu. Kalau kamu adalah. Halo guys, jangan lupa datang di Opa Cafe ya dan cobain menu yang recommended banget di sini, yaitu paket barbecue. Dan jika kalian tidak melihat lokasinya, langsung saja buka Instagram Opa Cafe Shop. Klik link di bawah, klik link warna biru. Nanti Google akan mengarahkan ke lokasinya. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Daume, manaja, annyeong, see you again. Dan sarang Free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? kanjak guys. Teman Re, Mie titik guys, mie titik. Nasi goreng. Nasi goreng. Opa Cafe. Opa Cafe. Logik coba. Ini